dura bahee feestivaala biratti bara 90 qaraatii dhabe ture. Feestivaala biraa immoo gaafa hagayya guddoo san bara 90 takka asirraa qaraatii baanee jechuudha. Haala kanaan ture. Ani gaafan xiqqoo qara'ee deebi'e seenaan tiyya TV irratti haasa'ee hedduu jira. Maal jettee? Bara gaafasi bara 90moota keessa deemtan jechuudha. Deemee gaafa san biyya tana ahbaasha qabaa. Sheekonni nama beenxee nuun jedhu wahabummaa bira. Beenxeedha nuun jedhan an ammoo karabbi ulee caccabsuu abbaa kee jaaladhee fuquraa ari'uu hoggaan gandatti gale ganda kana dirgimii wal dha'u nam tokko nan jaalatu. Nama na abaaru malee nama na eebbisu jiru. Ana tokkicha karaa dhiqeessa walla wahabummaan galee karabbi. Bakka akka kafaretti beekan jechuudha. Akka nama kafaretti na laalan. Sababa an gartee awliyaa ganda keenyatti isaan dhagaa tuulanii muudan abboo wanni kun dhagaa koottaa isin garsiisa jee dhagaan tume gaaftu. Allahu akbar jee mee haa dubbatu yoo dhiirotaa dubbadhu jee awliyaa san dhagaan tume irratti. Saahiba soddaa keenya tokko wajjin osoo yaanu gaara shee Amiinii olii kanatti sa'aatii dhiyaatee oofatta. Gaara shee Amiinii olii kan hoggaa ol baanu anaa jawwee san dhagaan tumee deemu jinni san dhagaan tumee deemu waan isaan gabbaran san jawween gurraachi ilaala akkana fakkaatu kan wallaahi dachiin tun hin fuune hallayyaa keessa naa olitti jedhamtu labbaa tana yaa'u jirra jawween achii galuudhaan. An kitaaba waati qoree eegale. Kitaaba maal qaree? Rasuulli 5 foyisi kaajanii jirti. Waan akka jawwee taka qaajibbuu akka bineensa tokko tokko kan ajjeesuu qaban akka shari'aatti kana jira. Bineensa kana hin dhiisu. نوارك إذا رسول صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم جرا حاجة اللي يسرب سودان لا يجوز أن قراني أما الليل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في الجيشين أوان ما اللي تسنتني يجوز أن قراني تسين بيتان الجيش هذا جوّي وقت الجيشنا يترسول ربي لكم سنة صلى الله عليه وسلم جوّي قارا كباجرا أن جوّي قدين جرا دون جوّي كان رسول ربي لسنا نمان جوّي الجيشان كنامي جوّي نفيفو جوّي قارت تقلي بنين سنة كلنا ما الجيشان وان قرقودان يهاتو أبو ربي سجاد يا نمان إيسي جوّي كان دو إيه أركام رين إيسي أبو إيسي قرات الران قلي بردرسا أوتو إن إيسي هيا ديفتو إيه ديفتو إنت لا تكن وجه إنت قال توديم جرا ها ilmu dirra qabdi miciyyo ati mucaafudi muduroo fagaadhu jeen akka yoo gartee jawween nutti ka'illee ati alaabaa si dhaqqab akka ati nabi adeemoo qaba sodda asitti hojii eegi qabo jawwee subhanallah jawwee gaara gubbaa jiru dhagaa xiqqaa tokko fuudhee bar osoo dhagaan gaara siidaa irratti gargaaruu maa san gommaa makiinaa fakkaata fuudhee dhagaa xiqqaa kana osoo dha'illee maaliin qaba muka irra beeksisa godhee beekta. Laa jawween sun wallaahi gizee inni akkana muka sanarraa maramu gaarri kun guutuu wajjin gursaa bara. Laal ka'iinsa jawween achii ka'u arguu fi gaaratti ol osoo gadi fiige gara karaa dhufne gad fiige na jala gara qiyaamaan rabbi natti dhaabbata. Gara gaaraa labbaa ol fiige labbaa akkana fiige. Jawween akkana dhufee asii gadiin hallayyaa akkuma dhufee gaara dhukkisiisaa gaaratti gad dabarse. Gaarri hallayyaa iyyaa itti gad dabarse. Akka achii oliin intala ganama eegalee turte karatti bira dabar. Isa oo'uuti wanni akkanaan godhee. Eegas egaa tabara wayyaanee ittiin dabarre. Fakkeenyaaf bara wayyaanee keessatti nashiidaawwan daawwaa bara san keessatti oo'utu nashiidaa bifa nashiidaatiin mootummaa yeroo saniitiin falmuu hawaasa Oromootii fi hawaasa sabaaf sablammootaatiif sagalee tahuu bifa nashiidaatiin kan gootantu jira. Bara san sanitti kaka'uu maaltu isin gahe maaltu ammoo sababa sanii maaltu isin irra gahe. Guyyaa dabareedha. Duraan dursee ani uumaa kiyyatti kun egaa kennaa rabbeeti. If godhullee osoo hin ta'in. Waan roorroo jedhanii ilma namaatti deemu natti deemu du'eetiin dabra malee fudhadhu duraan dursee an gaafan da'awaa islaamarra ture eega gartee achirraa bee kitaaba baradillee bakka taa'etti imaamu masjidaati takkaa imaamu mararraan bu'u nama khutbaa godhu nama uummata dammaqsan ture osoo akkanaa osoo deemu booda guyyaan gartee
أحباش المجين كتير أحباش مالي مسوفيان مجين كتير قراتين أكن قراني ما توقع مالي أكن قراني قولاني بودس هقوم أحباش نسيني ولا كن إيه قراتين يتندو فجران قراتين كتابات حديثاتهم مجين كان حتى بالي تاتي كاتون عبد الله تسوجاني والله جيرين ولا جيس أكت جيرانو ولا جيس جيرون ولا جيس مالي في متواقع في ذاك أما واني نبر بعد نيفتون تك إسلاميا نونجان تك جارا نونجان هل كان كورين نتي نتي كورين وان داري دانت نتي إسلاميا كورية شون كاما موتهما غافسي كاي كاتيجو نياتا نوخين نادي ماغندا كاريا كيساني لا وات يامبيكي تيكا جوليرا تيكا هايلين تي جوليرا بود أبون جين إشي نتي نما دراساتي غندا كيس ديمني هل كان karya kayaknya nyata kena di situ di nukin naik tu di sini di bawah dan ni wan tanah ini juga begitu itu mah khabala buruk dengan abi kuna khabala sih kuna di tefuli itu ya gana guys sesudah kita sekarang sih natan dari sini ti taga usah kulinci bundi di beiti hagas takka di matu renu jingkaturan gide balir rabane garachi harga lainnya nam tokko matawaqi amalin karo jinnan amalin filadde darasonni qarati abdi matawaqi baafani de chatti kada dabarte an qarati matana ugoye na gaye achin qarati dirdawa gadda dirdawa ay gasene du'ate nama jaba nama garte nama dammaisu argadde shekhan shekhami rabbi jada isani akhafalu fitina qabani akanan islamaf da'i islama akatu mutanno tatana tafachisani tanara tatafisani tanjala deme شيني إيجوانا قبسي سمبودا زمانا بوخينتم بيا أحباشاتي بيا شامي بوخيتي دراسة هرجي لتاتي هرجي بهاتنا سانتو بتشول الجشامي كو أكا جايبات تركوها ما جيساتوري أبى ما قاين لنا خلال ربي رحمة إسحاق أقوله بتنا من دافع رحمة مقدم رحمة ربي بلانا خلال راحة دراسة بكبرار رفتي توحيد أستهم تو برتقن ده كنا سلات شفته إساني دراسة مدرسة أبتي كان ده كان رفوني مدرسة دي كور شامي كون أري أن دراسات مدرسة ورا تويدا تأتي رفتي كوباتة أري أنا وان برا الله فجراني نما يشوف بيساني تاني موتوما بيساني تتركة تاني أري أن دراسة دراسان أري أمتى خطان تنا بونيان شيء أمي برو والجاي تنا خيسة أبونا من نتونا ما يسني في دجاج وبيدير تودا أسير راجع جرا جالي اتجاه فتما مجلس قديناتي والتهي عمر لي تأسي جانيني isa kana ega waltahi boda wanta kabul shayni wanta kabul amma guruba khadima shaykatin gida ka shayka khadam tofta dalagi shay ay kawarra garti aqida nisaf halla de zanitin fida falla isinin to kofida kasbe kaje ay yero tana yo garti waraqan gubbarra ga dufi jawarri amma sufiya ko yo gubbarra garti waraqan ga dufi jan sintukan ay akajaibatti kabajamaa daati kabajamaa namaatti uffata akkasittiin gad dhufe haala kanaanin bookee dhufe jechuudha bookee gad dhufe da'waa jalqabe jara gaafsan mana naannoo san qabachuuf deemu san idinii rabbiitiin xaranna fi rabbiin kiyya biyya sanii baase nagaa taate toohinni gad dhaabbatee jarri biyya sanirraa fagaate kanarratti gaa qabsoon jajjabaatte ummanni kun nama jalaan gara takka mootummaan sitti deeman takka hawaasaan sitti deeman takka ifii sitti dhufan takka tokkummaa fakkaatanii dhufan gibee afaan jijjiiratanii deddeebi'an jechuudha waan kanarratti nu cinqaa turanii osoo cinqaan tun akkana deemtu Abdullaahi Harariin Lubnaan irraa biyya tana fidan gaafa inni seenu kan nuti oduu anama takku nan duran beekaa Abdullaahi Hararii seenaa isaa yeroo kana uftan seenaa isaa sirriitti beekaa gaafa inni dhufu deemu kana achi seenaa isaa odeeffannoo qabna inni kun nama akkam akka ta'e kaayyoon isaa maal akka taate adeemsi isaa maal akka ta'e waan quba qabnuuf gidee dhufan dhiibbaa Abdullaa Hararii miskiintittii tanarra dhiibbaa mootummaa wayyaaniitu jabaate. Mootummaa wayyaaneedha takka mankaraarsaa jira takka shoorar keessaa jira. Afaan jijjiiree garanaan yoo gamana fiignu gamanu jala fiigan. Ani imaama guddaa aanaa bookeeti. داعي إسلامات كتابنا ورا نانو خنا جيرو هندي درجة حتى ورا سفي درا خنا كوبا يورا كورودا قالوا وقام سر ربنا نان نسر كيسا وسينان دغني
hojjettoota mootummaadha. Ayyee. Hojjettoonni mootummaa ka islaamaa hundi warra aqiidaa sayyaa qabu. Ayyee. Waan isaan irratti oofan